lấy tuần trồng chu Siamsiami Pachuau a video leak out of khanin insum zo ngang lowa a life na po ron trapani a khoi thlaum khop meya adin muna hen ke ni podingila kan trap thoin rin amani a chung de tan po anu amangai le en kol tu tan po athana thlakin alrun thlak don mani khat lo ti leak out tu kha police lam hinin man nge se adom khop mai chin loka meren pokhian teloi ti she tai hinti pachang kha tum sham shamani ma se thengang lauti langa anwa le lam hoya nge alungai ti she ta le lam hoya en chin theilo kha mai chenu ama mai chet pui ngai video ti viral sakle ti leak up sak to kha shemle nataka police tina shemna phu to kan pek ngai angai ni achan chu khatiang kha midanga po atlen the wangin nataka shem hi phu ani ole heta po hian en chin taila Siamsiami Pachuau hi aron trap ti dawa a mel en po hian a hriat theya a khoi thlaum tak zet ani heteng din mona hianin tranpui tu le khoi tu thian tha nei atula chung khal leinan nai te pon en tin ngen en nang anen dan te po dang vek don ani a thian te pon en tin ngen enang khoi thlaum tak zet ani khoi thlaum kop mai adin tur chu tunang huna chuan a be dong ve view na rin ama leina ta kan khongai hi ngai zo ka ni